Hallo agus fáilte. Naidheachdan Neònach. Ceann Naidheachdan Neònach ha réon botach na nolach mí holiche mu go fudiste sa ha dhéim Falach-Fead Rudolph lá na sráine Jericha. ISB Ellen a cin le siide na seachcain. Go príomh scialach na haiche noch ha agus sin táiseacha le lá na stráine Jericha ha réon gama mí holichte leis go bhfuil Rudolph a Falach barach Zach. Ha sin ceart I réad holis ha réon botach na nolach gama misal dhéim Falach-Fead ach gach bliana lá na sráine Jericha chaníal chance ag réon íoch san bí ach Rudolph na Calum. Dag belechtse Zach. Nes was je keer fakkel een Rudolph a charos scialaid. Cuir, siete na seachcain ag Ellen. Ellen, hallo? Hallo? Hallo, Ellen en Shaw le siete na seachcain. Ach, gaan jullie mee koper intju slash sin ma ha se beschiedig na siete die nog keten mag in jak. Feimal gadridu, dag belechtse Ellen. Sin gif ma han Naidheachdan Neònach. Tuk Jason Jessen hier. Gaan je laat feimal? Gaan je laat vier? Zach in. Oh, shot doel aan CBBC ALBA.